anu tino twebe wo fidie no pa esanse ye obi ka kira santeman e wo bi kira santeman e wo dwumadie we so mi yo tetetu bafo ene mebo me tabamu me nam soro me san enam fom anya asam ketu akra asofro yretia mu akwata ana bisia ka fantam from Bemano no digade abakade kumasi jom yakwa yanim te ena yehwere na dwumadie wenu ankasa no maka kire wo se yes sam say yapo menteme ho ase eno na de beda Sompa Asem Mpe Nipa ne ya pede poma sibire ne ya dia ma kama ne nyina kamfu ano asodua bua no de pese enom ewo Ghana mem ewiase afa na nyina enkanka asante mem ha na yemfa kwanya we so ensre enhyira kase emfa makrobi asante kotoko hene asante manyina asante mawura nyam kase no de otekrawe ni kruwe nwoma so no yemfa enhyira kase emfa enkoma no juada na ni ta kokko so eno nti ewiase afa na nyina ye nyina na ade atoye ni enkanka adehia ifra santem esanse genti akura ye de hwekwa mu na asante hema efrato na aya asem kase pa na so no ya santemem no se dehia bi twada ni ehwedan a dan no a wokona nanom ho na wasan di hira foforo asan abedwa santeman eno te kwa bi so ya de na so no ye bepepa ye niwam anisu eno te nananom atan konwanyina da wo wiase Ghana mam hanyina ana santemem hanyina no ye bema obibia yakọ enkanka nananom ahemafo muani eta akọkọ so esanse omumame na etwa nani ede ahwedan dwumadi obetu omra samoanka sa ena the nation sanka of Olumba wa bepiem enya asem ketu akora neja akọkọ no beso na so ebeso no beso kumu ewo edem ha enya asem ketu ofisa brante no wadi kan abo ya wutro osu bekuyen eno eya asem foforo kora na asem no danchen ena ni wu asem no abeka na so kwa akoda nchen ede ebone ne ede ye wa ubekuyen ne wu ne ebete ase de so odi tuo so obebo pa wakopa asem foforo esan di amane ho kokosachi Fletcher ene kwanta bisa Isaac obri producers a wadawuruma omunya bi ede ebema ye ne nyina tu no sre ene abasa na yadi wo de omakofa ba de abrante no okuye ni wadawuruma ene yenya bi babekana eno awuo no odifiri soro ena na odisane eno ntino so hu akire yi a no akwa na akire ntino wo medika kona bekro we no Sompa Asem Mpe Nipa no wo master control room so a Kevin wo yata woni azuka omo adawuruma na social media applications no Anthony Yabua dodo no afre no sika ono so eka ho a omo ka jagum wo MC aho enya asem keto akra na azuka de se di American ko no nam wo azuka America dressing ko na wonam na akọ Sompa TV wo so a abrante ye friend Tony na dawruma na ye di atwaguo ewo Sompa TV no so no Oforisuo Aboagye bi ni kofro bufu mpa bema no asuketu am yi pebre me nam tie atwam nam de Sompa Asem Mpe Nipa ekobo sha asase so kan sampia wose kampian ye ko akoya nimte omna samo bibia aboko de anu be kunya de bibia aboko abrade so be kunya yo bibia ye be kunya tie na be sisu am na nya kunya ye boko sha yaw na abrade fe ne kokosechi on me de me huja kokosechi se nura me sore kaka na kokosechi de semi ofidie so se Asem Mpe Nipa pani se wu bi beba de a efiri soro yaw meto me se wu kwa kuna se dua munu budada so bu ya mpese mbuja se me se wu o se wu na me kokosechi ma ko etrima ende se Asem Mpe Nipa pani me omna samoa me na medikan na onyo na ko fa asem ne bai ya ninya o to mane akwai woni no akwai o to mane no me bo wa beti se jai da o se da eno ba o sisi ya oya ene so sisi ni ya mba ma yale kwa kuna ne de agro no ba na yo de mo gogo se jinwe ye se wan hwe ya
obetchen fe be 2 weeks without pay enen penifo nso be kwa na pani bi din komo na me busa na se wo so wo frɛ ne dɔfo bi na me se oyo ba na bema na obi ka so wo frɛ ne dɔfo entumi nye bema wo dabi bema ka so wo frɛ obi na bema de dɔfo de bema ko kan ache nyonko bema se me dɔfo dabi dabi kasa bu yen kama bema samom dabi kasa me dɔfo no oba ne hu bema ka che say hello me dɔfo so ti ase na bema nso hu oba hello me dɔfo nemo bema de uni rice o ka che o nyonko bema se me dɔfo na se bema mu ege ho na ka make kan ko mu ege ana dabi asante kasa na da ho no eye brache ne brache nkwanta da mu enti enye bibia sa ese bema ekisi ne nyonko bema chiwade e boman eni babia ti bema ntimi kan che bema dabi se wo hu se ko ya wotu na magaza me dofo dabi sa kasa ne kasa bia enye mema kasa ye ka che me nyonko bema okay oba ne se o ka kire obema se hello me dofo na bema so atima ka kire oba se hello me dofo ana se sweetheart eno ye nkrofo bi kasa ani ne so ye wo hani nso ye wo so sa kasa ni na oba bia keka ko enti ye ho ye hwoye se wo ye bema na se 7 previous onyonko bema bi so mu a wo rise up bonasum ana me enche no wo kwan bi so adwenbone aba ne trim enti ya sa kasa ne de yenka ma me dofo enka bema nka nche nyonko se mu anda ho enti kokosachi me kacha manati asese me da busuamu a eso pa ukọ me papa busuamu a eso ukọ mama busuamu a pesa de nkola abawi ase ti kokosachi pemi wu a mesre no onkoko ka ne ntokwa wu asam no mfa metra fidie so ewu no e best start fie peni so me pa chawo me ni obi ankoko ntokwa wo na free wada ma me chawo asa huntahu se de ato me no enti mesro yaw ene kokosachi nkasa sa de sei kokosachi pese se be brade a ade so esu na wonti me no o pese o dane bo me so na no sa no begina kekan ye se me kote asole me so me no nya ba bia se me kote no so be quotation se me be quotation na quotation se be ebi ni mfinfin yaw ene bi woto e wo bible nim se me kan se be prejudice e bra yesu ko ye bo na sem diam no an e da bi yesu ye bo ye no ebo na su no Abraham Mamet amesi ne ko Abraham mabesi ni eti me ka we ni bible mu ewum Paul that time no ko twitwa manfo to Damascus kwan mu no ya che na o ye so na che obey Paul no eni bible mu ewo bible Damascus eni bible eti me ka na se won tia de meti no twa me why so so nimu na de me meti no u de twa me okay the next sanko bi aboko de radio amayankwa etrema da abodwem oje die fusane ye ka che ya wese inshirani ani enka ne dine na komono mu die na ede mi asade am chiri pa yo nipa ya de enya na wo kan o se meseku no se wa boy si se de na mi gina onim physical na se kura tu kura makoma timba ma tutu onikume mbe kwase asem na da won hwe na wadi na akọ wanim unim se nya ja onkwase asem enti no ade na wo kan na ebe ba ho nti ye hweda nko bibiri na wo sabi amana nkwa wo dia amana da nkwa wo dia wo be kom na ukuru aboso nkora ni mo wo jimi tu firi ukuru mbesi na nko wo bi so de din na to ho so na de din kwati asem ye ne ye ne nkonko en sa e ko basa no sa na fudi bu fukura metan kura na medi na tema ma ni fie bo so nkora be kan wo de enwie ne nko ne hu ne ye be ye ya ni pa bi otie bi anyame nchira na nko bi ane nkonko ye nyuma okay we are some Asem Mpe Nipa medical culture say ye ha ni social science Asem bi etimi kembe eno ase na ka ye be sports but be binti no na ase etwam ko na ye wafutu sem enso ewufia ha wodofo ene futu sem a ye de ebre wo no emu ode se fa once na ho ni bre emiri ukurum emfa once na ho ni bre emfa emiri ukurum esan se ansa na wonfa once na ho abufuo no na chese wanka sa okuku ahwiri ekoba sa no a ubebo nan ama moja afiri kuro num aba na chese obu afu pa
eno tie ka kire wo dede bia na anwumre se sane abufo enim ni wuraba nanso so no ewo se duru baabi a ye ma yabufuo ekọ na ekoto amafo dodo no ana akọ sane ne amaniem wa bra wo mukoko epagya ye omubufu ye eno na ye ka kire wo dede bi se wo fa nwansena ho abufuo ena anwumre yi a wo ba briwu kurum ena mabotra wanya wawade no asinti no na mpanifo eka se twen enkoda no nti abotre bi a wanya na okuko pagya ya obufu ye no orofo sa awade no na no na ka behia ubenya uyedie ene wunhire ano nkankro ade afiri nanso so obuko fu wukunu no obufu wo yire mpanifo ka pata wa wanfi no orofo akokoye ese ne moma ne nkoya wade ne yengu no enso so ogya wade no esan ekoye no ensane yedi a efirim ekoma wo ba no yedi bia bema no epagya ye no orofo abufuo anim ni wurabawu saka woto wo bu ase a ka wade no mu yedi ka wunya bi ye musa se wugya hokoye no watia pansam wana babia wonam nyina wunhunu so enuti na krobia sante kotobeka akiro se abuo koto wode anibre so de yenso na pre ebu enuti anibra wodi fira wade no ase mpanifo ka kire wa wanfi no ene yedi afira wade ni mu aba no ka wuhu ya ka besa aba nanso aka chipa orofo abufu a wantumi am control abra obu afu wo yire ukunu no eno ti be my why wadwene se ekwenye oba no fa aso agya wo no why wadwene se onhwe nkoda no orofo se aboa wansa no se wanya abotre won ho a wodi abufu be briwu kurom abufu a wantumi am control wodi gya wo ba no koye na ogya nkoda no bo ne so no ba ni titini mawurem kakra wo kumase mountain so na wode hwe nkoda miensa ugya hokoye no orofo ene nkoda nyina pagya ya dokotafo anasifo yiu ka wunya botra ka utimi etutu mepo eno na madamfo bi ene medi nkomo anawie na asem a woka nyina ne se wototasi na ne droba wode ma no droba na ya na adwi se says no nye ni yie de wanya to ososo oba ya na obagya sa akọ magazine na atra setasi na woto ene mfaso oba na wanya de afirisuo wanya botre a madroba no enu nti wakatre no se fa ko asika na se no pakisi hwa anokwasem se na ka na so asaya mpa wanya bre ankwa tasi no entem ena duru se aban so eyi ne kwan okoye tasi no ne ya pagya to baabi oto ka ne condemn wanya botre amadroba no na ka no asai ampa orofo se wunya botre emma wadamfo no ade adwuma ne hye no nsa ka meduru se yo se wunya botre de makoda na wo hwe wo soto ho no na wo hwe no hwe ni ye no a enka meduru se yo abotre bi a wantumi anya amfa makoda na wo hwe soto ho no na wo hwe ni ye ede ma wo no wo yi ni firi wo a wo kofa wo ma menwia no baaye no so yi no wabo ni to yi o rofo so wanya enwansena ho abotre a ukrum obebre no eno nti ye ka kire wo dede bi se wiase asetra ni mu abrabo no ade bi ebeye abufuo no esanwoma pi na so nya abotre na se wo control wa bufuo a wodofo ebeduru baabi no abotre no wankasa wonya no ebetutu mepo ama wo soso watumi asebi ewo abrabom eno tie ka kire odede bi ye nya wansena ho abotre wate na wa mmiri ukrum ama onwu ne pabi ansei onipa bi emfiri wonsa
wagya padie bi ankodi baabi amma daachi abrabo bi wafitiase a na eye kama no anko sei etinya wansena ho abotre wate na wa amre ukom debi omna samoa yo ofo na ko ponyo kese na onye yina so kese ne yatifo ne ahwefo mo hwe na enra de abese ko ano no yesi dwadam na dwada abese ya hwegudie na chese brada nso ye hwegu ano no na ko pon ye de ne ye ene yatifo ne ahwefo nyina yencha Ghana for pen for ya wana manhia me fa ho sisi e koso ho no ene ye ka se ohene bi mehwe kotokofie ohwe amanfo e som e wo ho no ma wo na eda kotokofie nyina painted dani nyina ho ne decoration no mo ye decoration no ya me sha omo di dwuma nti kotokofie de usi wo no ma e kire se bibi aba breachable awa santimem nti amomu nyina hyede ne akwaba yo emfa awansa ho abufu e wabo bi wo nwura me yefre ne memena udi ho agoba mo bo wasom sisi a ana so wani ya kamemena wo yabo bi ababia wo pepa ye ni pani obema do kwafu ma ye bukwa ya mo ebetima to agu so saa wani na mo ta pepa wan we ya obebo wani na ye kan wansena ono ne de ne kan ye nti na saa kasa ne kasa ye futusem ekoba bi bebre ampa drume bi a ekrotu a ya nyina sabe ekrotu ye pen drume bi a wan we ya wansena bi betima besi ukroso abia wudi nkoma wani na ho de wo besi aka wan we abo obebo no onu betu akọ na nso wo no wakonya mane ewo ukuru na kan se ya no ne de kan ye de na nso yi anu furo ne ba honam fama na ba nipa famu a eye adwuma kese pa unya abotra ukuru betuma gya na ba kodi asem a unifo chase ne pa unya abotra wo yiri betuma gya na breko a enko ba bia unya botra ba ma bia wo pe no ubetuma nya botra pa dai adwabo tatai na koma a ubewini no enko ba bia so unya botra oba wo pe ne pa no ya sabe mpem peso ye basabasa ana sabe oye no ma bia mfata unya botra mana ubewini no kopemeta ma mbetra ho akosi awiye obi ni obi atra tetefo no abotre omunya yenti no oma mere omukro tete no abotre papa ne maamu ni nya yenti no awale bi atra wa besi nne efe ya wokọ brochi mamu a ya na omo yi ya bi wa TikTok ne ade abrofo a omanyini kokora ne abrewa ya omo ti omo fia ya ohwa ani kakeke ya na obusa se nti sa maami ni papa yi omo anya baba wa pen omo nya abotre to omo mere omukro ene die ne ye hunu Ghana ha ana santimam ha dipa bebre apro mo ho ama sebe mpredwa so mabre omukro omo no ma bia hwere wo mo ya na no ne e ka asem bi sampa bi mo ebi me de abufuo enu nti na abufuo ne onya aye no wanya ma na tra so ma nipa na ne buafu no kura no sebe mpredwa sa wondo woko nti asante kasa ye se asum ye nu nyantokwa na wanhwe yansensan ya wo fom no omo na ehura mane ti bemba bi buafu to the sense wanya abotre abire ni kura mai ne maye basa ne man de dagato ne sebe kiosum e bufuo a wanya nti abire ni kru enne obi de nsase no ye obaya de odi ye mi die ne sesa nka mi nya abotre so no kura na wo kwa enkura ne de mema daachi asem nti ya nanke ekwe anim wanya abotre wabere ukru ampa obi ade pa bia hwere no obi beche obi ade o ya obi beche obi ade ewo ni tirimu se nipa sumasi wasom mi ache eti esese mikuta ade den ade esombo na mede ma no ba ma na enya abotre wakra na enya abotre the 5 akoda ne 6 akotwa ne ntro ade na hwere no wanya abotre obi ni obi tiampa wasom no ache
se nipa na fa no ho plan adwen papa ba okodi nkoma kwache obi se nipa na menenti ni trimo de mene ne tran enye ne nanso pin kura menya bia ma nipa na kwotos wanya abotre akobi ukro teacher ni asama na no ya etwa mu ane ya ka koyi teacher ni bia nya ntokwa wo fie o wone ne yere ana wone ne girlfriend wo bia nya broken heart teacher ni bia nya broken heart police ni bia nya broken heart soldier ni bia nya broken heart wakotwetwe ni kwase ya twe o yaw abufu odi frifie odi abankora na so na no ne ya kasa ase mo jampa kwanya efa so tiankora wo yesuku semu no emfa bufuo no enkobiri wukro akoda na okwoche na de si wo fie no woni mu hu hwie o yaw enu ti wo ya de bia be very careful ampaje wudi asem sabin preduasa wo bia didi watamo mi a me begira wadaka ma me ubu amasem no nipa ne wodi watamo no yaw na menka ho minnim no nanso de ne ho ahinti ene be bia de makoto asem so na nkente saa o afa wanse ho abufuo e de makoto bebie ni kwase yeto ye be sere saa no ma wo mu nyina ye kama wanse na o nanso ya de sua kese ohina wuti akonwa so wadawruma ye de bibia hyewa ma wo ama hyewo nse o nanso wanya abotre wo ma ohine abo wanya abotre ye be sere me sise wunya abotre e ma abo atate a se wo so ubedwana yaw saabo anu betima na koma abotre ye ninti enne nipa bia atukoti asane yam because of say what they obi nwa hinti at the price say ba no so no abono ennene wa wutie Sompa Asem Mpe Nipa afutu semiye ka che say ampanya abotre susudin komo susuma ubunfu sabem preduasa nipa na nnanya no na busua obi tan obi a ma sabem pred na kokko eba ne fi aba po oh ma me na ne manya wo na abo edi anka wakam wadaruma misre wo mu a sebo mo ne ma bia show mo amu broken heart ya ma me mfa nko ho te se de anu akwahye se obekun yin so hu we bia wo be kwan wo do fa so akora na ade ne ba wi so wonya ohwi onye ohwe enuntu wadaruma mpa asam ne mu oya emu odin abofo no yaw emu oya nanso yenkai da bi se ebedu baabi no wanhwe na do nsa kwhye onu se ma fa wansa wabufuo amanna me maye basa ma fa wansa wabufuo ma makoma se ho makodi mase makotwa na dapa asam do sa ntesa ma nya abotre afi na me kodwa atoa yaw so nya abotre me se ubetima gya wo yere ama iba kodi asem no ubedi bem unya abotre ubetima gya wo kunu ye bekwa kodi asem no ubedi bem unya abotre ubetima wini wo ba wo pe no seven preduasa oba wo dono no wabo no woka ya wo pese sebu win no da so obeye wo yira na wukunu no unya abotre sa no mani na ya ebeba be yo dia abotre wiema nkonimde okay enunti no abotre etumi etutu emmepo enunti nyanwasena ho abotre wate na wa mmiri ukuru ama ne pa bi emfiri wonsa de ne chizanka ya abotre hia abotre wiema nkonimde Machia Ella Enterprise sese watonton cement ni iron rods amisha me anam tu ne fo no wati ntima penasem oye yonge afi no wasiso na ukreska ametu ne fo so ya de bi se bebo ampa enemte ya me ho na yi se waye ne poster kama ebasa na akra ni age eboa enye ni penya ne nyeska omutime kura ntinyame onhira no na onya ne kase yawo ye ko akoyanim na wodi asem ni bi aba o nya abotire wotime adwantatia na wayi ne nso no wanya abotire abrabo na wo bo no obekwa akopem etomire bi ya won bra wo bre nyina afi na hu mu aye ba abotire woni ndi na ekọ obi timi no obi start adwuma boko wa bra ma papa na namfo nyina ka chense akora ehwe ne ye bibi ma no woko ese woko prepare fie bi di amana hye ne munyam no saada na nwumre ne nipa koro nso abotere asi a wo friend fun so aka fun a kire no wagya adwuma na akọ wanya abotere o ki ahyehye nipa aka kofo akọ edana bobo ano ki ese ne birthday wi nko a edi ye ne mu die
ade we na nsa beka ba abotira wo anya nti no ono akeka na dwene eja adwumako ya obi abre baabia ne be ma bia tena abra abotira wo anya nti enengofo sisi ene dakorpo akakwakui mi anam na wotie ma brew na aguma so obi eka mi anam mfi ene de mesi wo hoi magya wade no nkenenso na ne kunu be surprise ne se maame nyamade wa fam nyina wanya abotira ma me filling station ya wodia na enzo wanya abotire ogu ne no asori awade ase ne because amen no eno so na nkofo adi hu nkomo wa abonta o yiri di o yenipa wo ada o che o heipa wo so ka asemi o de che we ada o yesi o de che we because ye ko party akoburu abafie ni o yiri yeye da na wo fefe ni o yiri yeye o be yenipa no ase maka o tell me dim filling station me dim fie we no kora che no wa draw enne ya o ye meeting wo draw enne na won so ti fie draw so obeduru ya meka chense nature wa che die me mfa nche no me firi fie akọ unya abotira ukumtati ya uhunu ne nso no wo bobra ye nya abotire wate no matter dia be ma ne tie se wo mo omfase kan nyina wo so ne kasa nye hashe nko ade a mpacho nya abotire ni akeka ni nyina fra meme nyina su unya abotira daache ye dudin be ye we na japade a wo bre nyina won sa be kan ade a wabotire ndi di ye nya abotire ya abotira asema ye kan de nsem bebire aba papa bi na kotwe mpana ya okotwe mpana na papa no ye nipa bi o ye too caring ti ne yire wasumdie ye kaso be ma pa mo ba asumdie a be ma yi ma na yire bi a kire wo hu se ne ba aduane asa ye 3 million na papa na ye 5 million because ne yire be fa ka a kire wo hu se ne yire tiri hu nya ne fe na wayi ato o je 500 to hu je 1000 to hu kokoye hu yie a kire occasion bi am obi ade ne dofu pie na wayi 20 million occasion wa fa koye shopping na so dane ne emamu kakra o ye care ye kaso obi care papa yi care na wa hu ni mema ya die na adwuma transfer ne call baabi na no ntimi ha na yire mo mfiri nkran mata korade da bia so obaye aduane ama no ne senti ababa bi oye aduane ma no ana one day papa ya nom wine na kono ka ne ho eno no obaye kodai efiri wono ya no oba na dane ne mpra because dance bo no ana be no ama no se won ko baabi bie mu nti enam so odo ne yiri nti ode no kure yasie no ya wode asia se obaye ahane fon so ba ko mienu bra okọ nkana mam em oba na hu se na mo sei ena papa no wotuo no oba wo wa abotira ye ka ho asemi bi wa moso anche ni kuru das wo huni se mpre ye hu se papa ye caring papa hwe ni yie papa titis kama no enti ni owo aye na option so obegu papa ne yira wale no no abehye ho enti one day o tracy peke papa ne yire number free papa ne phone so bra o mo aye bibia wi na afa no ya won se oduru za joint ne dia ena ne timeke krimo hwe ano kwasem se ho no anom dan we me kan bibia je mojaduro papa yada ya baba ya fa papa yi number wa yi ne yire de papa yi kra kwa aduma no pa no afre no maami asomasi ubeja me mprana ma me wai me mprane bra asomasi ene yeso tinka ona de so beso nko a woje boso pacho sa ande ontimi ya gra ha me na me dane nchen solisi ne niema eno aduane ma ne di abotira wo kan wa se mo ba wo bi obenyina chewo obey tie ni nyina yos ma me wawie wose ane wose mi kunu no me no ahye mkawa ena num so wo ho no sebeta frache mintimi ma wo mesom no ye be ma niema ye fi oso nya wanchi mani siniema ne ma no na oso onyi obi so be no anuane ama no te se biredu no akatua biredura kana me mfes kan sendo na on fentua woka so onu wadwaman na be man ne wadade an de nkame ma brabo ho maka chenzo tukan mo ne ho ban because ahye wo fo wo yase kwen de na ya bodam ya obi wa abotire wo yase o na papa be duru fie oba na ndima amoso ana na yire fre na nimre se miwura adama mpacho ya hwe ofun yie na nye oba bia na nim nyansa una nka wo twe mpono mi ni hobi na enso mpran mo manya gas afre me yire ebete me woni me de mabu na bam ba hwe ni yie because o mpran fo ba bi no wojimi a obetima abona so am wanya asem
e ma se wo wiase be ma ne se hwa na ofre ga na ofuso sinsi mi ha biem no block on line was say up to never mintimi mfa me yire chi biem me yire ye oba was say me beduru ya na me wo filling station dodo me wo tanka ni bi dodo na mka cheza hade ne de ne mpata me kotwe mpana enie onfa no onfa sa akawe no so mfa ndane na kwan because oba bi ntimi nya ne awaye no ya otomre bi obi mistake mu na du nhira beba o anokwasem etomre bi obi amane na ofiri se waye wade ya no na di nhira beba so obi ne twa ntrotu obi so me ejeri no ana papa bi ko zo ogohe ne ba ya jeri no okoti akwa ne story na eye ne ya ana ohwe na otua hu sika ebe otimi tua ma akwa ne bad na japade be hye ne saso oti America nti no ohwe se de akwa ne ye lawyer nom de ade we ya to ne so na ye ne ya edu o mehwe ne niam so nyina ama no enti so ka ase ne o mani jeri ne ye ne bofo onya abotre meku na firi ya se kura anka wo ye de to me bia ho obi ya wode wakomu afiase ne kofa wunhira na de aba de ye nya abotre ya abotre ye o anokwasem akwa no wa hye onyinsen na wadwane no nya abotre wode ne jimi be kwa akonya suroku bi ma samna na aba ne ye doctor de ye nya abotre wo de me ha ho wone ho ense adade vausi kan ko praises bi me anyi ni wo de kakra na wanya ne ye be je de fa push uba ne kakra one day wa abotre e be so aba ma ne ji aba ya ofiefo no obi ka aminyem ne yetefa so ebetuma di nkomomo no mommo wuram ne yankonko okay eno ti yankan kire wo bi en anwumre se abotre etumi etutu emepo eno ti ne yankan kire obiem se wo fa once na ho abufu a obrewu kurum eno ti duru ba bia ya so wako mamuate na wanhwe yie wabotre bia wanya abufu bi e ba woso no ebe se wo ni papi ama wiase nepa bi ese ka wunya no ni nyina atumi afiri wonsa eno ti ye nya abotre pa wate 05549331 05549331 05489331 05489331 hello maju so Peter asafu moonlight ye nya abotre wate ufu oja sema papa ene oja ye pa na abotre de ese biati bi kanyina wi abuche na me de ne bi ye mfato ho me nyoma me to kanda kristo eti yesu ani aye koton eti me koto papa penu pa ana ko pa ya nke me pelo ke ka ga me ti anu anyi so ye time ni ma ke na me kwa no pre no de ka ti da to do ko dimi no ba na pa efe ta de efe ta ni ka ni mbo am ti de because shop on ha ti da na nye ko so twetu o de ka pa mso apo e ka so ti ma te ti fa so ko ta no de o mo ka ndi so ya ti ni ti de ka go me ti mo do ni na le ka no ka ke me te me ti am ni na ti o ti so ka ni enyo me ti e to te ya ne ti it was ni ma bu bo wo ti o no na me ka wa to ni ma 500 anami and you ma kwa di ya me to no ni ya ta ano ka ma me ti to na ma ni yo me ni ra ba ma ya ma e ti ni pa ti o me to ya bu che grazie hello yey yey ayre lele ejatiato baba Joseph Bishop Tumba ne bia go for masamwa producer no here die producer why odom ate odom ozo ma mfa oba contractor wa masomu kutwi me bonitel ense ebreneko mami nchia me boss adio ya hotel e wo chem wona ne nkra ne bia ko ho nyankra so oba botre yo anokwasem o na o kanu na kama sibi ya me kasi na me yo mo yo ko bu kro ofa na emine no ko no ko stadium ono sa ta no fa na e wo wi kakra e ga me ko nya kan twuma bi ono so nya kan twuma me na me sponsor o ofa sa ye bobo has folk mu bobo ni na ye di akusie no ono take picture no come me picture no me oh there na si go na there na say do ba me no take sa picture no le be fie na de fie da me rin mu fie no ko do no dia ono so woni ge wo ho so wo man keka so nti ofa be nya botra on na dia akwa no ono le nim ti ofa abotra die eye pa nya ko ponshi awati Nigeria makrao okay hello
Obojo benei. Yey. Obana bibia bogo. Kama pa. Anu afolumba samwa obia huye. Omo ho odene papa. Ya do ba de na se. We ya wa fa se SK Bullets. Ya meme hine. E wa te nyina mdo do obo ase. Coach Krum. Ansha me former MP Onumyan Fi Manuel Akotidem Fi. Okumu kom do bia no ntia no. Offer abotre wie men kunmudio. Yamba from say o abotre se to see se pregnancy. Ujo kan wa obona unya nsanso papa. Ya wonni abotre se so to su ga bia. Obona unya enkwe. Bia se enya de bia so. Bia ri ja managaren e de abotre nam. Obeye wade ai. Na o wa nda o de kwani no e to ne kabia. Unya nsanso kwani. Ebia kwa anya sa ande no amebe bi envia aka osuma empie aka okwa bi emie aka mudie bi enwan yenya mutre ewia sembere fose unyi poteka abwanta tia uno nsono we ayo wo fa ase SK Bullets nya mena yene obo ase nya menya djuma no okay hello Kevin ye Pata. Kevin yetio. Pata. Meda unina, metia unina. Almost in the first Memfa iwas na wo before ambranku. Ani ayina ni sa una kwa wonam so. Sa won na besi so. Abi ayo agina ta obo na wansana na so na obo ukron na wansana na tu obo ukron na ukron na yoya abranti ebi ana ebi to ka chen ana afede one test bi amani se wonti to chen ana ono apapa wo bufu ntio ojai ka ni mani wa se onfa kan no mpabio ana afedi obotna baby ana up to now onyanya kan bio so na onya kan ma no 170 sika ansan ko to bio man because ayana ko nya abotra anka onshi na depa enti mi strani pada seni tata abra wa kuma brabasro ma kuma mbrafo na ebia so wa kuma mbraswa ubetinya ya enyoma emfata na adinsin sanso bone bebro na abane sakra na ubetinya shire wadi ebi ndamwaso no okay hello Bojo. Yeah, when you? You got to be started on kidding. Come out of the shop. Run about. Would not run about to no sope. Run about. Obi comfort statue no esiwo. You know you are pape. Bobi anukura no. Bobi anukura no den. Sikadwa no waso firi wie mu ekura no. Sikadwa no waso firi wie mu ekura no. Asante Mate ase. I know be a general can consume the mind. And I'm about to Asante Mpe of the sausage. That's learning more. I think the moment I think that's not here to get to the system. That's only me. Just walk. Tena hoka kra. Unde. But yeah, I have no crabango before the apple was on the back. The taxi driver, only do any move for careless. Who you have to be at them? Although that of the Modica. Once was also, yeah, and then you can make us a million to the manifest here. As a man who wants to run and trust. Okay. Hello. Kwajo nie. Ensuo ba bo dero no.
Kwado yakọ Brenusha. Aha. Woka kumase wamba to na to otu voje sexy na ono na dem no koi. Yey. Manzo. Udi to me to kai no na tem koi. Unya botra uko jongwa unya koko papa no. Uko ya na udi bufona mamtana unya papa. Papa unya botra enye bi se driver for body side bi ni mo e ko hwie egu se kwanya mo le bi akọ yu go anyi no na se ya bi ne e da for me nsie no ayi de lumade oni ali krom mo ba se ba ko wi school da mi obato aso obutu moto so ana aka ba na mo jire nke maka na ba se kana driver na anya ba de wa ko yom mi ni nyina papa enne bo ase so je ne ko kuma obi ya wanya botre ti upo ti andi wo endo zo nya botre okoko aseme ma oboti enne ya aboda wonyanti mada mabazia Hale So, baby afrefre udin Hale tena ho kakra da ho kakra otume nkan me get to na nkam dia mai no you see the one na abotare a wo buki what the song goes o mama botare so nko go bi do na mo de ya no okay hello baby afrefre udin ba so me fesi ashama ma me yeti o Paso. Man, I have asked and I'm presenting a number. I need you. Dear, hey. Me, why have asked? Okay. Kwaku, Draku. Ye throw number no tier, the Beman of Befro. You. Okay. Hello. Hello. Hello, bonjour. Yeah, baby, I'm afraid with you. Down Hokaka. Hello. Meteo pa metonka. Oh. One thing. What's it? And you are. And you put my and my idea about. And you get up. Baby, I want to be a wood. We are the trouble with you, a bow, papa. So we have the trouble with number of people who are there. We can land on our boat and take the adults about the farmer. And Tabatra one year to be the ones who would be. And Tabatra, a yet papa, and I miss Shamu. No, put you. I'm much said, I need Daniel. I don't know what I said, the job of winning. That's it. Okay, Hello. Baby, I'm afraid with the Katachi. I tell me free Accra. Accra, fine. No, I can't enter Cantamanto. Okay, your chair can't afford you. I do. Many now, there's my first. Hello? But what's it? Yet your pa. Okay. Come on, program no. But and then Papa no kasa me nimda but na no nsira no. Of 2 for ama me am to one mo hu se what 2 for. Ano man nimda and no so. That was it. Kakra be kan no. Okay. Was so free cantamanto. And then the first time I would see some Asem Mpe Nipa. Hello. Hello. Baby, I'm afraid with the Bemena. Casa free here. Achimoda, yet you. Okay.
Oh. Many share that many might be between no UK. Now, starting now. I have this case one in the could do by the city and the training line on the call. Sending messages from into a Namale at Manuakra. After call, I'm telling a visitation wedding at Niabra. 20 messages on the class. Nita, some of me back. Of course, I cannot say their own. So, to send the family home. Oh, Badia. Simply I could try to time there. Of red near and then we can't take my name. You see, in the Yamma, okay. But if you call no one is not in the back of the body, I could say. So now maintaining country in the same comments with the Buffon Suicide, including country and the the infantry, dear, and the Yawapan so to a mamma, as you do any people, someone and so you call the UK honor. I would trade you couldn't be up and no question. You couldn't have a chair, you couldn't give over. No, Helly. Helly. I'm not sure. Yami will to me Cassie and Winnie. If I shall worry about Benedict, I will do myself. Mammy, and you. And then there are some of the other two more incidents of calling and away there for mammy. They say, Bra. They say, they were in the army for a chemical wow. They say, they are 6 months in the same. This is an enemy. In the Wakam, out ready. And so, look, you do not come back. We can about this fear. And can spend your café, say, even go up for fun, brown, make you cry. And so, that's the Koran, and make the idea. I was so with it. She said, answer and then the cool. You're never that. The one trying to have. There are several people on the city. Now, my own slow. Some. You're telling me now, the Yaw. In fact, the do me. What's a man got that? I was love. I mean, that was all the trip. But the answer. I'm my own straw. Amen. You know what we got for. That is my own straw. No, okay. Busumi Shandy, because you Brunia Quajawa deal. I the abutri with the anode. Hello, baby, I'm afraid. I was in a for God's people. Penny Payetio. Of course, you're not a timber. Me sending a picture my group at man I'm posting in let's say my thing in the group now nearby Mate you na Asem Mpe doesn't can say say so Nipa and as when you be to Nipa one there be another catch and from no say but the count to age is there 20 years count 50 years coming at the age one that can one akukwa why abrewa that time Nipa ya found brasier any obo any abude Nipa any mo bebo we say ya found ko baby also mo bo ni bo ya juma na mi sham pa for go so me baby obi edi mo okay hello last caller. Hello baby afre udi e pa che me ka se free asama nkese pani payentio the patrol and then come on with the Manias of Mopa. The Marca said yes, so. Okay, one of the walk. Now, I had the idea of friend any now, Bessie. And until your catch will be a name you may say. Say, Unya water tiaho abotra. Now, Janua, ube to me in a coma yin and sooner. And not in front once and a more before. Now, one say ye ube brew crum, a moja be a bed pramono, and no bay tene. And notice I would treble to me to me podia. Or for Nyabotre name you made no quanina. Now, what buttrimuno, I also croupo trading pump with shirao. No, you foot room, nor do see my poor muscle. Me o tete to ba for another moment tabba moment I'm swimming and from medical catcher say. Na watchia yibisi mi
na asante hema na yiyo dot yi no eno tie besere Kumase montene so no wa prepare wo fichiri kakra na ahoho beba ha yesremu a mon prepare mu fichiri kakra na omusoso animu no gata no omutititim kakra ni nyina no ebeboa wo se sum layo fo no be de na nso wo nsom ni nipa de a ni nyina enso ebetumi aboa adwuma ko bia dawurumu ena Oforisuo Aboagye enwumere bia yetumi tram ni ede Sompa Asem Mpe Nipa ede brew orofo ye koni kote computer so dwedie emra sisia me pese me di hini awo me fienti aya na niema me di sese me fienti se metals me da uses no me shower set no me pe ni popom ani di e be tedi amame enunti ena metals de ni nyina me to free Frank Enterprise tas no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60 polish and elastic 40 by 40 polish unpolished and elastic we be ni nyina do Frank Enterprise now wall tas no 30 by 60, 25 by 40. And so when they do wash room floor, so 30 by 30 size. And desire who do be our panel. Open maybe the band of uses in a hood also they are. The big water closet who do be open maybe kitchen sinks and the taps I would open maybe washroom basin and the cabinet. Any Turkish doors, papa. Only cotton of fear and a comfort to me answer. Frank Enterprise now, baby. So we saw Frank Enterprise. Oh, it's not market magazine room. And some of the Bernard filling station. I was saying, a whole and a Frank Enterprise. Now, there are some background and say, so our blue is Bruno, any half of a no for baby. So, oh, task, papa, and then should be a truck or and told him, baby. So, we let a Frank Enterprise. You have money, papa, and the no enter from the number is here, not yes, and that attend the market. Number is 0245 283458, and now says 0205 987868. Now, course, I will say, you come from Frank Enterprise. Task, papa, doors, papa. Any is Papa headquarters number 1. 21st Clinic, yes, Siatica. Okay. Technicians no menim de asie ho. Say adena mo anwie na so no. Ye beko akoyanim. We ne Sompa Asem Mpe Nipa no. We asema Ghana man nyina agye atum. Sabri no omanfo a ehwe no anya asem ketwa yekọ yekuti advertisements besi ase ho no se ho techema eno ene yefa ne siatica na etimi bubu oto ose ka wo se dwe wo srem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne anya asem ketwa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibidro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert Adi oi honey and surprise Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules. Musa dawo complain with sisini kokua epe ajiwakade onye hu dwaka sepa ne mekodi brew eyema mane mema eye koko ni sisi yare droke sepa Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules emma mema jina brand na eyema na Edusa ya wasese me brabo we sweetie me come on mama adwamo what dance ye aye chuma. It's a living testimony kone kwajudi what can't ya dance obie timinumbi I just happen for kona woman kwadano for any the onye mfie dumi FDA age adwade nkrato atom glory to the heavens.
30th Women of Prayer at Kairos Conference and a Drew View. We a 2025 edition. In your mom, yes, so Kukrane say, your young fish, your noon, 5th year anniversary. And until you have a show for Cassia Pa. Bra, near one pie, near the tea, and we are home for near saw and such a young for young if you say, or near DD. And until September, what's a minute that toss with you know, 20th September, and a Jimadina Cosso, and upon Uncle Pepper 9 a.m. near Chassis, a Recosso, our Bethel Presby Church, a Ratonsu Kumase. Asem Mpe that feed you Medina so I am manifesting in God's glory. Main speaker, I evangelist, patience, the graft Wilberforce. Guest speaker, I Uriah Elino, Efe Almano, Nyankaneno. No dio Bridge Media, I will show FM, and I Doom TV no. One never to new which Medina say, Kroku Jesse, Roma Anchi, Sofumami Sarah, Minister Seth Achampon, any Frida Boatin, Nejumediano, Nipe Siniseso, I a prophetess Nancy Owusia. So open which will be Anoa, Freo 0540-103998 and 0246-878221 and 0542-234705. One me tell say wo ba no say wo kɔ Canada. Oh, wo kɔ school. Na yesi ajape aba no nso okɔ na nso no de okɔyɛ adwuma. Me say amanfo akɔ no. Enya gro. Ja no ho na de won kɔ saa no. Oh, Express Group for ya. Express Group. Yes, Express Group. Obia na nya bre. Pese otukwa akwa ama no ne de. Wo de obekɔ simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Let's say a visit. And now Tonswa, Oko Dubai, Canada, UK, USA, Australia, any Germany Numa, Wadobeko. Say ya Jumaswa, Wadobeko Dubai, Qatar, and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRA, and GMAT, they will assist you to write. Asafu Leba, Runabout Wa, and crying. Kanachi First Light, Tema Community 18, Lashebi Goy Filling Station, Sunyani, Silver House, our High Court, Tamale, Ayama Building, Yabe Tamale Teaching Hospital, Takrade Market Circle, and our offices. Our Mybe Breso telephone 055-555-0067 and 0249-000448. Money we define everywhere for everyone, yeah. The luckiest everywhere. For everyone, yeah. Money we define every day. Okay, Yamashafo ene etiefo nyina akwa ababiem eba Sompa 93.1 eba Sompa TV so na enrada yetabiri asem bi edeto ya proso ababa wo bi se woni bema bi tai ewo go so na wo mu afri go so no anso ho a eno mo beto aso ewo kumase santimem ha woni ne fafuro ewo abrantie fefefefefe na woni ne fafuro no wa hu abrantie no biem fa ko a woni ne kohia ya no wote no wokɔ enu watu afiri ho na kumase so haso ababa wo kopa abrantie flip kwaku ewo he eno na enu ada abrantie na yede asemeto ya proso no wosesi enim na yenim oka ne ntam kese ka bible ode ne sasi from tafre de hwesuyem se Oforisuo Aboagye me ne mapamfo yenim ne yekasa asem na obekunye nyina asemi anya tiefo de na ne nyina ne se obi kaso obekun a yemusa se wodi tuo ana wo kobo pa ana so wodu ko aduro yenka ho asem kotro eno tinate sa brante no se obi kaso obekun di a yenya posifo kora etumi me ye no eye tietietia ababa wano a wone no ewo akoda na wonhwe no a ne sa yonto bepie ha no ababa wano ote ha na eno ada no na ahopepre kakra wo mu a asem yantumi antim eyie ene na ababa wano abepie fi ha ma me mo akwa aba ye jada oba pa bibia bokọ de nyame adom bokọ udi de sei pacho efre me mele
Dear Bear Mary, Pacho Mary Che. Mary Che. Mary Che free him baha. Pacho me free Bremine. Bremine. Pacha. And when the yoke crum one cassa. Pacho me and Paddy me free a Buakwa Mensia. A Buakwa Mensia. Pacha. What was some say I'll be better some passing penny pass a yenny bit to me a boa. Pacho, da, me ne bear may be now. Your friend will say, Pacha, a friend Philip Quaku. Philip Quaku. Pacha. Pacha, if he's a many fire from the Yaw be blain or dimmer foam. And I may walk rano so one shark rano. What the mafia Yaw Munti, da me new baby crowd. And I'm Mr. Medemas and my bedroom, one can be mammy Miss Lemon. Now Philip Quaku one Cassan Cassano who way she an he. Damn Pacha, no me will go so, no me Miss or go so. And now me no so honor no mamma no papa mote. And now o car so pay me, nana me ne champena. Timmy me free go so back Masiano no or say me will find fan a mitchell baby. And no car is idea or tear suya boa. Tina Filebua cocoa a suya boa. And I'm in a fire funeral. Tiwana and Champreddy say and son one will fire funeral. Pacho Satamon and no go so they men in a chimp can bear 5 years. No intimacy and it, Miss Alba. Satam no show come. Damn Pacho Satam, they no shame come. And Pretty Mono. Pachine. And young one say mouth was in Pratrin or the child dear. It is out on a trim plant, dear, no maybe being here. Damn Pacho, not be damn piano, ma'am. Now, quite of us so 12 Kumasiha. Pacho or Casa or Free Ghost, I bet not Kumasia high dine. It's answer what Benty or no person 12. Pachine. Eh, 2 by an hour, no so an area so about 12 Kumasia. Pachine. Not just an end now, son of Sobonio. Call Free Ghost, so say, Baba Bob Kumase. Now, Bawunchi, no see wunty, or about 12 dear. Then you know what dear be bad there. A 2 by Kumase, the say and son or 12. Damn Pacho, me back Kumasi, the Miminia bear 3 years, and on so by and until no frame, me find today be no catch me some membla. Until Honna, Menini share moon, and I'm a crying, I'm my friend, I'm Miss Semenyam, me shall catch and say, oh, my Miss Canaminco, you go no catch and so on, only sick out there, and you say any more jangu, until men. Tia free one or catch and say when you no cast a one. Now sick a man or muti say. Damn Pacha, no, quite Juma or say in Chianeca. Member me go on me call a normal 50 CD, 30, 20, to go on me call hospital claiming yes can come, my men I or boame. Tina me yam dear, Yaw be blue de me firm. Yaw ni been dear. Damn Pacha, no, mammy scar, I feel quite Juma so you Chianeca or see and first come on a boo or crana. O timiko ye adwuma wa akra na me friend na so ma Kumasi na da ko bi de me se me friend metita akwe nti sa na wo Kumasi ya se me koe na me ne nanim tatra me koe na oba bi hye dem na nti sa wo Kumasi na o tete no pacha wo ko wa mfre no pacha o ma mfre no wo ko na oba hye da nim pacha e no ka che me se ye ni nwan so na ye ne mpena na da no da ho ma de chen dan pacha o ma da ho me san ko fie sata no afu no boso ana no wa wo pacha na me nwe no oba no hu se Philip Kwaku wono na ahye onyinsan pacha girl ne de wa hu me na girl ne hye inside o na oni ne di nkomo wa mo awura ho pacha wa mama awura dem ho na ede na so hu so oba ahye ho dan pacha na oba mpapo agu ho na se mpaboa de me kura du ba bi am timi hye ma mpaboa e man paboa de se ka untimi fa asese se oba hye danim ana hote bi wo danim dan pacha no oba wo dem ana se oduru wo mo mpa wa asem ne kan na oba ni dem a me call mama wura dem intimate over voice wo nti wa mama wura dem e ko ba sa wura ho ye da e ko ba sa de me wura ho mi sun pa ye wo maternity ho na yi wo dan pacha me wo ye no ena ma me friend se ma wo before sa wo be kam na me friend sa wo aka me ka cha me sa onye doctor entina nya me ma me de anka me wi me ma me na de me ko hospital yi hospital no ma e ka se ento nyina esi 6 million na ye friend so wo so obeba na ma me ko pa busan ni twia obetwia mu 4 million 2 million aka de wan twia sa akra na be sha tade sa akra na be ye den da ni nyina me ma me na me ka se me ma me bi o wa mo ne nyame nhira no pa nya wono ada edrum ne bi kra me fa akra ikra kita se me koto na kone
na maame ji akura boni sa ba utrim dan pa cho boni ba mi aka akoto na twene he pa cho e fa he na wa adwe kyereze ka akoto na twene kam de ni kotu gotam ya sepa na woken dan pa cho me fa ni pie fie ye fie oh yesu maame wa ma to me na so na maame dremika na me se diska kura me de top ampesi kura me ni bi oh yesu maame wa mama di ho yawo maame so ni mu nya sa de anka sa amre nka kura no kura nko nti ase yesu maame pa na anka se anwumire ka akoto na twena mpa dan pa cho nka me koto na to esa abrante ne yawo bi no ye to da kura da bitimi fra ne se komo de me na ko jeso me o te me voice kura no akate no ya asem o enti akoba asade no wawofo e ka kira abrante no dan pa cho me ne me maame ko o maame mo ho go so ne edikotu o manim e na o maame ka se o me nyem no kura no wan fra me so me nyem ka chen se wa ma o maame ate no so wa ka chen sa oboa na o maame kura nim se me ne nyem nti ye di akwa no ko du go so na o maame gi akwa no to ne na so no eyi enti Philip nti wa wo na nti wa ma ye hu se wa wo akra se no o wo akra kama se e na fe de o maame se ono kura boni hu o se o maame so wa boni ba yie se on na ma ne ngo na yesi nyame adom na wawo a ade ntina maame hu e na o maame ka se ye mla komase ya na obeba beto akra di besi samle o maame no kwantimi frem kra busam se mele akra na ho kra atesen na trese wo so nyem ye no wabusuafo amfa nkoto abrante na busuafo ni dan pa nka mabusuafo de koto ayi abrante no na busuafo ni omu nyina ogo so ye frɛ na na ma de nti o se mini ha se me wa akra mini ha sa nti wa mo ma mabusuafo antena sesi ade na apese ye ma wo dan pa cho de mpesa mo ye ma nse mpese o hwa akra no afi nso babia me da obi edem babia me da kra edin nti mpese o be han dan ma me na odi akra no to school na bosumi bia o hwe ne ba enti akoda no nko school kura dan pa cho nko school wadi mfie sei pa cho next month no onye 2 years okay ye go 21st clinic ho de ye nyia wo ho ye ntonko da aduan ho ko mo be ma bi wate ayare sanko a 21st clinic no sciatica yade no na wosa na sa sciatica yade no esusi ye fasire mu na kokuma kosu na ase oye expert enuti na wiase afana nyina ase omo ye expert in sciatica 21st clinic baso body no yade bibire bia da ye fa koda 21st clinic kwate e ma ne fa ba bia isan se opa yaresa pa adu papa no mo abibiduru ano onem ano ohye pa dia 21st clinic odofo yade bibire bia da fa koda 21st clinic laboratory scan ni fidi ahodo piwo massage no so eyi adwuma enya asem ketwa na se doctor tintin bia waba wo bo adwuma papa enya asem ketwa kra 15 branches na 21st clinic wo Kumasi ahwa overseas alpha radio enchemu ha na wone Sompa TV no ene Sompa FM no na wabrusa kromu 21st clinic no orofo yankobo asenkran tunyo ne kranza tachima 21st kubo hu mo 0540311311 0540311311 adu papa etimi tu koko ase 3 eco capsules koko master orofo ena make information bi e dia ma wona anwumire se ukoko no haw tetew uja nan moja firimu ba wani tuo yo wisi udware ohunam ohene odofo ya asam kase paasa koko no kwotweberefo no eno na kwasi broni friend no natural pass no ye konye koto 3 eco capsules koko master ne fa tu koko no ase eduru ba bia so sisi eduru ba bia wo yemo tim koko yare fonse na adu ebetumi atu ase na maka ne din edi a cho no 3 eco capsules koko master ye ko bebie na ye fa tu koko na se ye kokole na ka ba dani Herbal Mr. Herbal Apidant ye benya bia to 0546 107 0546 107 Novigi Studios ewon kran orofo Novigi cameras a we use no ano odene na Novigi de ya do fridge ade kro no ba ba ya adwuma ewo manhia omo wo cameras akase pa orofo aponto nya badi to ne yiyo ni nyina no mekanfo Novigi Studios na media man every say womo ena ma video wo tum se kura high quality picture no so anida ho kroje na nya asem keto akwa orofo omo wo malamu abase first kokro street ni mu epe ena Novigi Studios wo
0574715778 0574715778 and Ovigi Studio so na make for na dia mabo Apostle Dr. Amegashi wono na de Amegashi Herbal Clinic baye na wo spiritual manu esan say Apostle Dr. Amegashi abra ye wono no wa mo ne nsa abaye kura mu no nyasem ketwa wono tuore na de firi ba bi ofiri baye nenamo efise okrobu anu o sepa Apostle Dr. Amegashi say ya die biada utiri di wo wiase bia fa beda no no ntu ase emfa emam na kumase ano makru oni o police station no ene bo ho pe yemfre Dr. Apostle Amegashi na yemfre ya de emfa enkoda no 0547 044307 0547 044307 Apostle Dr. Amegashi wodofwe Sompa sika kase agisika tu botom wate esanse yankote adumra ya haban sikasam ehwo ye den eno tiketua bi atokuro beda ho bia no fa ho fa bi obakọ wanim kama pa Sompa sika kase ni nyina ne se star 426 star 18 hash star 426 star 18 hash send call all networks na select Sompa na o select Sompa FM na bema prompt message sise ni nyina eduru ba bia na ma akwa se fa mobo number no fa hye ho ho ne bobo a na sikapudu abetom kunkuro eno anse wudi asem bia eni ho National Lottery Authority no ensa chance uni fiedu ju ogwotwefo asem enkoso o say mega cash lucky boss was win big nu kese pa orofo yakwa akodum akurase aduru na akurase aduru ni nyina ne se reko Herbal mixture ena me kanfo na mediamu ano akurase aduru no reko Herbal mixture na sa reko Herbal mixture we aduru we no eno ena etukoko ase sisi ade ni nyina pam no pressure elu high ebepam no ma wonka ja wonka sen ewompem yebeka se nyedi hia ni anopa wo yire pra ekutu obebo no na chese bema so wantumi anye sa duty na nwumere no a ense wadidi ma no nkata waduane so eno ntino ni nyina reko Herbal mixture ene ye kanfo nam de ama immune booster eduro kese pa eno ntino enkwam wakutia yade no reko Herbal mixture unya bia ebema ne ho aye dendenden etese akwaban no yemfra wo mo wa homa we so na yenkope reko Herbal mixture ni bi 0248672271 0248672271 reko Herbal mixture ena make kanfo na mediama wodofo Lawson beverages no ebi wodwaso Lawson beverages no ebi wodwaso pa odofo say yes Lawson beverages no edurema bitters ene ginger liquor ono na abadwaso mo yentafo pani no ene durema bitters eche ena kakra baye na omumienu no omuni abufu wo montem utitwa wetu no twa wetu na de nyina afra ensuo bi Ghana ha ntimi nsabi ngufiri ha ma ha bibi be hawo na we sansa we ndi omo yentafo pa omoka twitwa bi bububi na honto aponto nya badin tuo no nyina no Lawson beverages insa odi abadwa so the Rayman Betters any ginger liquor no wodofo ba bia to nsa tu nsa nyina da kwa obenya biato na se uwo pabo ana se support wa pebi 1 to 2 to amafo beto obenya mfaso pa na wo wholesale so akotobi na fagum amafo ba betoto na so nya mfaso pa eno na Lawson beverages se menka ncho se from ahoman na no mu eni komo ombema bia ton no aton ateso mfaso 0242133577 0242133577 osi Rayman Betters ginger liquor si twabi ne gina wo na so yi odofo bia de Ghana fo agibia ba ko bia tum sai no ne club bia no ni nyina ponto nya badin tuo no nyina no ye last size adentemo no so eka ho kan wa no so ka ho club bia ukwa ye wo krom a odofo emfa ensuo nsevo bebresa na ba wani so a obetimi atubotom na wabonso na wabon kese pa club bia oba pemfo ntimi numbi unifiedu nwotwe a untimi numbi bia enoa ene club usu kro ne friend no say acha de Philip Kwaku pachai MC amofa Philip Kwaku ntoso eno no say me de ne toso obekunye no ibenya wu free chineko Philip Kwaku no onie pachai
Say yana ne kalate. Pacha da. Wo wana se wo tia. Pacha wo so wa. Se ma mu tietia se dia mo pemema mo soso wo wa. Se no ye wo spec. Sa na ya mo kana taste. Na che se flip kwaku ni. Kumasi na so wote a akwa ene watuo. Dan pacha no te asu yebua. Se okwa asu yebua woni ho. Pacha watu afro car nurse sane no man na me ko hu driver ni no o ka che me so oteta no so na bra ne se wo boa o de no man ko ayi kromo ase ya basla kromo ase for se omo hwe ye no de Asompa Asem Mpe Nipa we travel far eti obi a wo kromo ase obehu abrantie bia no se sompafo hia no sanse nye ye ne behwe ne ba de ama no na eduru baabia na wahwe de ewo wiase yi sanse sa akode wanhwe no a ebeduru baabi no abe yi na ade ne nam TV so se me ba ni o me ba wi no nyame atua aka ma me ko akoma to ye mu ate omna samwa Seven prejudice. Ye be set and ye be can no maybe a manaya trouble David. Drew maybe a Oforisuo. I will not to me while Asante. Asante to me I worry I will not. Any the show will be a bit my tete in with that because every tete. But then any pensua ye was we. Nipa bin tisa no manasi one way na wo kokasa. Na ese wo kokasa etia no mabi. Me maka. Oba bia wasi subia na kan se katacha oba maka asem bi. Se wo koda ma be ma fa waka hu sai asem wo kire. Asem wo kire ne sai. Ma mi teni e pa. Na wo ka asem bi se edrumre bi na nkakra no kwa wo de ne koto gwatem. Ba ye mu sha o se. Akra no se be ma na ne we se ko wu nsu anka ne wo be ndai. Owu a ka be dai. Drum maybe one more, Okoda ho, ama bema for na bema be se opai, e wo kwan bi so a fanyansa ton ho kaka, e wo kwan bi so. Because your bedroom maybe no bema no, te say the way ti ase wo. Onu jimi kwa de fan to baby kwa, ye be ko. Ofoso era de bi ye, e na obi a wotie de enche no ma bi ncho kakra. Makasa wunani ko ni krom. No di sika kwa na akranka ho a, ye nyini ntumu sa. Adai. Awon fomu mani agro. Opa bo se obi a. Awon ani ko ni krom. Na okọ na ne ma. Esa no ho no de omo kwa. Ye peja ne kese a chense odi sika beko na nkwala nka ho. Kwaku asem ya mama ka asem bu Asante Mampon. Awon ani no ne ababa wo bibi wo be insia. Yeah. Ne ntawantawa kakra ba ade chen ne nkoda ne ni da ne be ma ne besi ne. Odo omko. Cause mina make a chow. Se be me ko ni krom. Awurani be me ko ni krom. Na wode nkura kwa. Ye so nkura no so. Enu ti na oni awurani be ma wo a. Na ni ku nkura no. Awurani be ma papa. Nye we kwase ya we ya oso okokun. Awurani be ma onim nyansa. Onim nyansa. Wode nkura ne be ko. Akọkire na busua. Na owi a wasan de omaba. Tie ni ye. Asante ni ahuna. Se memene mitwei se ye ne yenwa ma no wo ma ka hu se yenwa ma ne ma no omo na eche busua because Asante ye di nade ana hona so mu di agade teni o enti Asante ne ahona ne ya wade ne chise wo mu a wo mu tem ho ase nya ru akwa afo ebi because Asante ware ahona so wale Asante eye ntiase because obi ara na dai edie wo mu bi awani be ma be fa Asante ba Asante ba ni su kofia ai nkura no omudi nade Asante di nade to no su ko ebebu sase na o ma wai because nkura na de on be chechire daache sana awani be ma su kofia ye bu sase na o ma wai ejo mu mi anu no se o mu kosia mo ya mpratwe na wo ba na se ba ko se be ba ko agimi a e ko fa se bebre ba because obi asusu sa akwara no ene dia tie na drum bi a e ha adwen ebi ni die ehun
Womu aja anwona no. Womu te noma bi ase no. Wonim se asanteni ba ya makofani. Ye wa asante yi. Sa asanteni ba kofi a oba na iko ne kuro mu a. Se de omudi na de ni ntini ye bebusa se na oma wai. Enu ntino ba konfa ba kon enwane. Ene de ne ehu. Asanteni ba anwani ba kofa asanteni ba wo kwa no de nkwa na dwane ebinom. Sa na anwani ba so ba anwani ba ma so ba fa asanteni ba. No so de nkwa na dwane ebinom ye di asani bu ade bia. Obebu so asem na koma menwama e wa nwona. Obede na wakọ. Enu nti sa no ma no. Se wo ya asanteni ba na asante anwani ba ma be so pa. Ene ne ntrase na ntiase nya dwuma. Ente sa adachi bia no. Mumienu ba ko bekuta hwehwe. E won kola ho. Ofoso ade ya wo wiase ne se wa wo ma. Na bedu mebi ankora na se wo mu anika no. Na hu wo mu. De to sume na de ya se sabe mpredasa. Anwani be manu baba wu ana santini ba sabe anwani ba na be manu baba wu ne bedu mebi na no so na nkora de January na nkora na ya to na sawram e be plentimi ahoche oba na sema a wo kan wo hwe a wonte na se wo so okoto akora na twene enye obi a netimi ahoche ofosu wiase eti obu ho no ma 10 cities kwa ni botomu a okohwi ade obi so a efi ba bosumi wonya kapentu botosu wo mie nani ko timi ahokyere nye obia ne timi ahokyere enti se ba ma be fa no wo ne ye ehu eye jimisem se ya na ya ahokyere ko nye obia ne timi enu ti na mani bi ko to mo ba to twene gwatam ene ade no ya nsoso sa batedu mebi a nye obia ne timi ahokyere etu yo ba na koda ma be ma fa wa unsusu enyansa trap na wo kom nsuan wo kwa ko ya santini ba na wo fi se kura ne ade awale e tosu mienu ne ade wo mpa ka hu se enko wor se bin predasa kemoni na otumu tan sa no ma no eyomoyi kosha sa ne te foso tie nie ba sa ne te etu ya asantini ba ne so kemoni ba so be ma so ba be warewa na ba be fa wa ka hu se yo mu kosha edu age bia na edu ba bia oba ware bia ka won no atrase no ahwemo se wontimi dia don't go there menko ho asante so sa no ma no ti na medika kan santini ba ba so to na se wo so ba be fa na ka hu se ono so bia sa no ma no mpe eti enkotwe line kan je so me de ekuro mo de se ne yete de na so me fa bi nka ho na so ko na kuma nko ya na ya ene me nko okra ni nyina nkiancha na nso no fosu ya nye ne sa sante nkwan wala sante enfante wala enfante ya nye ne sa akafra because of ye nyina no ye nipa baako nanso de ye kan ni de ye hu edru mebi ho na obi ade ne region ananam na mania no ebesisi obi dabi tina meka sasante na nwona no ade ewom no kyese mumie no motem ho ase se asante ni ba na makofa no ono so ni kuom no ne mane ye enade enna me so ahona me so me de ne me so jade eti e ba ye ne dan na wo ba fa asante ni ba na wa ba wo woni na ba wo na sabin preda sama ba ne ye frewa na nwa behwe hwekokose chia da pa no no su twa obi uwie na dia tum aye friends audio video waka chenza na se okura na one make asem ho ofecha ho dia tem kwase asem dia ka che so bekwe na nkwase dia wodi no obi akun da do ka se sia na beko fosu meko baabi meko bumman baabi eko ho me shebre meko ya no he mpepefu a shebe mpredu ase yesi edu me bia ebi nim yesuro mu ye ni omu nyina na ewura dan nim ya bob ay kutukutuku ya fensai twene ye bom se ya gate ni be sei nipa be se taze wo beta to fo mu bawu esa force su mu nyam wem ya ni nkemofo ni mpanimfo shebe mpredu asa mpepefu ye ni enim so mo hye batakanya ye ni asantefo ye ni omu nyina na ewuram momi anwere ho ewo no ma bi ho dia sampa na medisa nkwase ade we ne yeka what threat ye say je kama sam ye de picture to so abekun kwase ye ku yankete a obi nkanche abrantie yi se wonya nkwase ade no akoya wa wonu ne ho fe kwa kama wo kwa mete ya kwase uni ba wo ba bia tie besre ye nwa ma no manam otu amutu no edu me bia mpa ye dua no wo mo hode ne nso edu me bia
nye bema bia na 7 pre we nyame na aboa wona ne woto aso mienu anamiensa nkasem aba because of yeso osonwa asante forma ebinom dodo na ne bema osonwa ye bema mama nkasem che drum mebi wonma bema osonwa ye ne ye ntienti afo drum mebi asam ye kama wo ye kama we mo bia me ye bia wa mama mo bia me gebi eye obrayo ko ti kurufrum anu ye mama ji ana mama ji wase bema bia so be bebre agimi ne se be predu asana gen kan sana no kan se mema omo sonwa no bebre nyomu nyina de ba bebre na sa yen kan sa na ochanko mama ji ana me se mama ji aso mama ji kurufrum ne kan ana bema bi so ekrokro yen kan sa na ochanko akonya asam bema bi so ekrokro no bebre so agimi omo sa na it obi a wona den ne nenso iti ebesre abrantie se wosun wa wonsun wa jajimi no na 7 predators anwonasem na ye ne anwonafo ne tie ye namfo bi anwonafo ye busuafo bi anwonafo jajimi na wujimi no na timi nkumo bi awa delicious uncle the luckiest enemema manfo sika guo mu botomu na the luckiest eno so abadin wodofo so obi edi ni sika duru ba bi amane haw eno na meka kire o se he fa phone na dial *712# *712# na ni nyina ne se se obosa number no a choose option 1 na efa to ticket na option 2 no so obetumi e dia tobi am obi option 1 na de wa beto afa na option 2 no o dia tobi enso e de am obi ebiem so no se opese system no ankasa to ticket ma so a no asa mia option 1 no no mia so na wa mia option 2 no na a confirm a be ma kwan na odumobo number no enso ahyem wawie sika na ebe pie no eno ti ene e ka chom se eno so ye the luckiest eno ti yenhye eno enso nyambe be ma sika tubotumate ya asemo the nation's anchor Radin shira na onshira oman no nipa etie nyina onye obi akase Radin shira mema wona nekun oma ho na obre wo moja ni se besi o mayi mema to o ma sabram so Radin mo hia nto ma bobo ano ko nya ska wonim ni ode ye ndi Radin tie Sampa ibu no nya ne Sampa ma ya yedi nkomo ketu ebi o sansem yem enipa ya na ye na mabrabo ma ye hu se niam bi spiritually ya adwuma o kan samsa wase babeni ye Radie japade ye funumu aba ya akatua nti be ma bi antie ohia o se de na de baba wiase na o prepare wadwe no wakoma so obeheba no a Radie masika ba wonsem nti boza papa no oni kapre ba na ne ba ko university awie obadwene wa won de ase ma meni ton bidie ma meni ton nzuo obebuza nsa na ba ko se chan o school mu okonye o tech ba ma meni ton nzuo ni bidie e chese Radie de na japade ja ono afa kwan obefa so obehwe won nti de wohia no so obehunu se wa tension wo mofra ne ho na so wakoma da won ho eno anu sika be pia ba unnim ba bi ebefiri di so ye jimifo na wo na so hwe no a wo bra pa we so bekum na dwuma otimi ko 2 weeks kan san wi anza na onya dwuma ye because Radie hu so de ajapade ja wo no nhwe so na ye ka che wa befa mu aba no batu nim gofo ni nyame ye omo we Kristo betima hira no na dwuma ma na yeye no akopɛ oba foforo atwisu na wa no obewo na ne ba ye jimijimi angra wa heda opese odi ko heda da no tigofo wi akoto so mba ya yalefo ma ne ha woda usana bi beto de yem yegusa na Awurade hwe no mache wajapade wase no mache wajapade wase no daate no ache minister no aware no o wale ni wi aba akwa wi ase we o kantiri mu sa o tene ne konwen tene na wodi mirika ko hwe oba na ugya na o wachim sa na ya na nyame ye nipa ade na wa pantan se adwe wa akora ni monyamfo we kamo anwafo mani fradi amehunu anwafo o ne wo no wonhwe wo kora wo menti utimi didi omo made omo mfo mu ni agro ndina anwafo pema no mekani gyan omo nim menamfo nyina anwafo wo mpema baba nkora ndi ono wo no nyamiensa wonche obesa wo asoso nkora no de hie omo dudi be nkora sembe ye wa wo mienu ye ntwa so ne ade o de foforo be ba be fra ko mo mfa nipa nkasa nia ompe nipa na yede na ode wanim dwobiri kwase wa bosom kura dwa wo gina wo fi abosom kura mpe wazem
ye wo be sin ne wakokrum trepe aboa wo Asem ba dia wo ko na nanom wo so me ye obi dai uduru kro okrom no wa Asem wo koduru sesi om no wa Asem gomu ache umfansa ngufom unidi mom bi ni ade aba no ye kan wo de wanwona Asem ba behunu nipa ekwan be so wabusum no kura ni mechen wa omu kura so ye de hye ho omu ni mechen wonya igimi no ntu anamopa yes a media empire mesen awrade ho ne se so a chene japade bi no wampra da be hia ne se wo pe bi no wo nhwehwe mu mpa yalefo ye collect pa na no so nice one pa won fa no meto na bobo ano na ni ono afam no se iska na na ne getri ni na ahia afi do be hwe ne yetene no no ahwe no de ne yaji ni wiase wa na wo da so na wo ya wo ese wo da so wubu pa nyina hu se wo na abu pa esi awie iska na eniwa yese one ne kabum na mode nkomo na mode hwe akora no na wakon akwanim na wanye we nyina ye frɛ waka akire wa ka ni die kwa so bra wa ba ho o okay sei na tie bi kura me nyini nti na ama me hwɛ ntie ne o me nyina mpen pu masibre na asomde aba na wo huri ya wakotena ba bia ye frɛ wa okeka na o kura me ho ofe chen aho ofe ya na ade awo bia wanye no na ho ofe no wagimi a nya no wotan so nimfa so nje ho ofe na sebita frache wagimi a nya no wotan so nimfa so nje na producer nya Asem bi na ya Asem na ni tiri ne so a wotu endu e fucking boy na abegina ba ke kan se mu on hwe yie no nya sanse mu na ya wo ye no na ye ntimi nkonko ye nim endi ya wo nya hwe yie bibia be ko kama na matumi wo fa asefo ma ni nyina afu na maka trom se da bia me kama se me se ye ne kwase ya twempna ye nwo ma kwase ya ye nwale kwase ya na mbra ni ntia me gitum ne se o ko pe be ma na obi ahia no wo pe ontimi hu so ye kwase ya na wagimi da unless one na nante kakra ntu ne nante dada wa hu no obosi oye kokko matete na fono na odi atena ho eduru se ya no nso ye nanim se kef na obetena odin no ohwe ne ade na ekro na nso so start ye dada da so wo hwe ni sika die mu hwe ni komodi mu wo ye den ya ma mu ye smart che obi a ede na be ma ne tufiri ba bia wo utim go tracy ka ede na ne ma koye wo fi se okobro no so aka na gina atwera gu hu se we na de atane ma koye na yede na smartness timi hwehwe ye hu se driver we na de ko ye ntin driver na mi kobi za ma na kire e kire nyansa ekura ma de etomre bi ade bi wa no ma hweniye eyem yasem nyina mfiri gos na madi nsem hu se me kra wo ba ntin no ma mo ni mra mo so na shimba me kra mani ama so sa ntiti na ma hiti za no di ofiri mu firi onya fofora on to na kwan ye wani mo nyam kama baya wasi so we eja na no boy ne se de wote we mpa ba ma hwe mpo se de wote we kase kwabra ni bi so pendada denden di o carpenter ni bi ankobe ni ye enso so no de wamfi no we ne yakoko nti ene otu wani hwe se nipa na no wonu ho ene ono so tiba bi kura o kasere ho because no sende sa atam kwa ma oji ni we kodi no akoka ati we no mabọ ni nsiri he se we ya jimi esi wonti me ne no de oda ade ne so sa ya yam ko ye Abrantia ne yeso emesi e wo kromo ase wo ye besre pa ewi ase ankasa no se wo na wan hwo ba mi ni masema men kan kira Abrantia onye se bia se ni se bia na Abrantia ne cat no ankasa kire se boss no nya adwuma papa boss no enya adwuma watima se entino Abrantia no o ma na adwene mrafie na se na busuafo tie ye ogo so amesre se omuntu na futu papa se bia ku se bia nya do omra mehwe ne ba san se wan hwe ne ba no a edi nhira na ese Nyankopon de man won sika se ho mano nyemre na Abrantia no ekwa bi so no na adwene wo fom ani nyina na mo aka o kwa kunye se bia misura Abrantia dabi nemo o dabi Abrantia no ankasa se bia ku ne boss nya adwuma esan se o hwe ababa wai ene bra o hwe bra o free go so ebedi ababa wai achi na ba bia o se tu free e de so avo gay wo kuma se mountain so a ya on se ama o mutu se no mo no so wias o ye cute kete se no on se o sa wa lexical o ye smart o ye cute sa ma no mo no so wias
Oba bi o ye cute bia no mo no so mu shapa. According to the meme. To show oba ya o ye cute kama. So ati ase ti se na kwaku kan oba be no kura wo ma no wo be. Du me du won ma e ma no mo mani na wo kwa bi so. Na wo so wa na ma no. Mwa. Kokoko so wa hen. Se na kokoko se ji ko nyi oba bia. So no titia, kokoko se nyi titia. Ti dia pase kan nyina ne se. Boga. Masoleba. Ya feze. Woni no. Medo me no. Woni no. Wo wa soleba. Asoleba ni mama asoleba. Asoleba ya. Ya branch oda so. Asoleba ya. Wo go so. Wo se friend papa se boga. Wonu amu ya friend boga. Masoleba young boy brand wanyini ya we jimisa. Wo go so. Jimi pa. Ya kwa go better. Kwa kunim no. Masoleba. Wo go so. Asoleba. Yesi ago so masoleba ni bagwa wasi kwa kunanye wakura. Wa asoleba ya na. O na wo jimi ba boga bua. Obo de tana. Asia se obesa ku. Obo instrument side na. There be sa WhatsApp ah. Wa. Who born man as aboni bi board the. You sure no wa. Etesi ya no mo fu Africa go so se friend boga. O gudi for someone ni mo ase. Wa good. Jesus anointing wo go so. O ma me no kro nya oba ta pa. Ma me na ne friend na yi na friend simple. Ma me no so ye ndede no pa sa pa ka klasa. Wo chia ne fa se ya na o. O ka se obekwa yi ntu akwa boga anko ye no. Wo so for mu ntwa bi chan chedi for sanse na ka ko ye nsiye kakra. Na wo mfre no na afi wo nyan ka ko na se de. Kwa kuna je se abrantie no em se ne picture na mo hu ni yie. There be some we ndi oba me hu no e masol ba minimum ni bibia kama. Na we no particular na say o ma fono no ye wo say wo asugo no ma oni nyin ni akeka. 0551 0551 0548 boga wadapa na de no. Hello. Hello. Oh. Hello. Lumbentu asori papa na we dey nam. Hello. You na girlfriend pure. Ani e friend ma me pure. Pure. Hello. Ave. Yi. Ave. Lumba so ba na ye no egu ni no ma sesa na. Ogudu so ba na jibi sa. Falling my way wasuma. You are sorry bad. Ova. What fascinating thing e. Asomye di boni o. Kaka bitia be me so. Ye me me ni bi. Bibi amika bibi so fa. Ya wo re data o ni pa data o. Na branch no fa so e mesi. Awe mesi ni. And the mesi of a mechanic, make me crab it you okay. Me mom 200 cities. Na adia ba kwa be ma bi ansha na so. So pa no ansho ba. Ya me dia munyam waduma kwasai. Ana ofa he adia ba kwa me kan se me ma na nhwe ba no. Omno ba ewura dem no ma ne ba kwa ma to pa. E mo hye che prekudi. Bisa ma no ati. Okay. Hello. Baby afrefre udin. Abandi yo kenza mo. Panipa yeti o yabra nu swa. Yo na abandi na mo we o ma jakula no. Won show up na say dey hu na chi lumba so ba no no. Nka no ma jakula no. O ko na we de ma. Ya be ko go so lumba so ba no no. So for some ho ne yeko. Nka no ma je o we de ma no. Mo tumi ka kwa ma jakula no. We ta na ko ni bia ma o ya de o. Now so for some na to na o ti you say ubeku ye. Say hello. Baby afrefre udi. Boni boy. O fa lumba ba. O gba pe ni o. Baby. Yetio. Oboso Aboagye na ni me na mo ti dai. Sam no no. Sam na ba. Sam no. Na ni. Ni pa me ma ka sport zo mo. Okay. O si en fe na.
No, okay. Kwadwo Sam kwadwo boga gina ahoma ne so. Afedi we ye hwan ya? Asole pedi na afede oh da be asole pedi intimi fa so. Na akwa ka be kan okure. Na wa ka be kan okure. Hello. 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 Sida Worship Center yɛn for friend nyina fansia Sida Worship Center Ebuakwa Kofodua Bishop Albert Saki Kwapo General Overseer ono na di nyame asem mu ohwampa de Oforisuo Aboagye mene no okay no okay no okay Mr. no okay okay. Okay. Nyame shira wo mo. Baby a yaduro no ye bekọ go so. The baby a yaduro ne sofo sam be din komo. San se ye na so ba. Ye hu na chi. We ne Sompa Asem Mpe Nipa no Oforisuo Aboagye me ne mapamfo ya kra mo ye kọ long